assalamu alaikum. Kwezi wanama watukufu maisilamu wa Komor wajihunda ohonda nwe Komor makatika o donatsawani patse zombo nano wajihunda ohonda nwe Komor wanama ikaondo matsawa mjie vanu amande mwana Meskar Saidi na Mbabaka Fenol na Sedasan nana Faik Laboy kaonyon sipianga ni mononivan wanama ikaondo manjia aba hayinu ranatu shida na monaniza isimu na risamihilane ridungane hawambaze madazaleo Mwenyezi Mungu arehe na morjeri julane tena harmwezi jao. Wanama watukufu ngamu msalimuni handani hezento saza kisilamu nimwambie na salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu wa Komor sinjabano kwa leo yinu ze madazaleo izomada za maskiti fundonondo hamande kawaida kaunga mwanao kezi jirobon siju zo maskitif shami ufanya mada za siasa tifanya mada za usananwe mujtama deziri hundrao si wa Komor baada juzi nafanya mada ya siasa usananwe mwana waza limana mshe hele shirika ya lirenga otage yena mtadzahahe ikao d'après information lonizo manama bashari ngujoja ya onese osonio shange mkinhoka mzaza wambwa karitsu jwe karango msafaraula womana adamu karitsu kaya boli jali jibiwe shangar donoze information jaboko boka mruwa opoza hakamade hauha ulaya zamba nkonga bo sursi izunguliao kamzaze kajadunga mbaba hondo juma ni juzi kajadunga mbaba opashia hondo Egypti yabo mwana mabashari na mtundezo nongo izo yuho mjemrelezi kwezi tinjabanu hasibabu madanda mada ya handani ya husiana ne hadisi la juharashelo aniyo bozuki wangu wa jimba iswalihi ya husiana ne mwana ya parihani hale tasila leo na mwana ya zalwa ya wambwa mkoba ya vurizi wa harmwa wana miroa maji haurambe zidziwa za maji harma mahala hambao mroni wahe ya mtsamudu akotene por wandu waju habo tasi wa parsa ya mnanurison uo harma mkoba mtujua kabala hahezo anamo kalitujua bala hafu almuradi hondu handu wa mrondole ya letasila leo yonde suje ya mwando wakanga mzona bezo longozina suje ya bidi le hadisi kao mwananyasi mwamejalu dumujo mjazaheri baka tufanya nchashi benge karongoa ngwanziho ngabo wenji wajwao soma reshizungu reshingazija shangabo watojo some shizungu neshingazija haonesa haruma artikli ya itoazen tuzinukana ngabo mrialo la harumu mjiwa kwamba ni la washili yani abo shimejiwatu yumkina hawa mru wabavu kartujua antuka halola kwamba ni la washili mruongo bisomisenje ya wana baina ya wana wa mahashenda honda maha 15 mzewo ika unge harma maha mengo mitsanu henda mengo mirandaru ngutsorengwana we wajomoa hadisi yonge julihani hao mjini hatu hadisi yenda hata yuasili harumwaze servisi za stahiki shange mkinu hoka ya ngabo mjomba mzima harumwa wajomba wao wana wa viole wa wana nana dhwamana baba kola mji ikaungwa udingoni mwe dosia inu ilie tufewa ye mroi ya tsitambishiwa hazingaro arjoja armwe hadisi hadisi araru ya husiana negrevu rajuhaba ntasira yuona ya hosukani wa masuokale olendi ngwandisao grevu na yabori wono ze taxi ngabo zizunguli yao rishie declaration ya hao skanzanje ndongwe banu lewa ukabanu mengoni mwandu wari sisa hobodoni banu apari ya mbaba Lukmani ni wanama mridu ngao ni wazaza hatuna baba hatu shaze structure zinu pia wano wenji ngoma komplisi wa hezuru ndao si wanansi rangu ngamjosi tenusu wanu ambao sukani wa masiwa rangu inu ambao association ya consomatori rangu zinu association za wananezi haki za kibinadamu rangu za association hata ngabo hata sisi association ziwani yao wana ngabo anihoma hala pia
ngabo wandu waloma komplisi de mane nsini tsobadilia hauke katsi ndizo pourquoi riwona wonsi warenge decision ze structurizo pia zo joji mete wazima reo wanruwa mabahazazi rejao wekawa bangu wafanyo ndongo wenda jusqu'au bout za kizao zo pariania yensio yo paralize za barindi ni komorizatsu paro jire hali les alali unga mjolibenua izo de zemada ndaruzani hansivan twanzani mélanger siasa le waka ngamina zo hamba bien sûr babalu kumanasa ju sendege juzi haroha rijuwe za mtoa halembelea ye mwanahe zenongozo aeroporo ngizo grave bengenga bwambao kaya wa jenwalende watsa hezo mbosha toujours zemalizi liwa hamadizo basharia hamba zemalizi liwa mezi sitandranzo waliwa ngabo mwishi ezo fati uyamba balasha yo dossier ni metoa par ban sanza ni mélanger ze penso haukaze nongongizo zinjo tsani hunu tijo tsanganyaze fili wanama watukufu namnirihize kabla rahane jakatsi buaze mada na nyina msane wanruwa dunge video yinu mteden mwambieni ukaya le 10 ilo shao dime gasina baba la journée culturelle armumji wa hansambu tsinaula ohabili vana haukemana nishangira uzeno ngozino wanungo ndo alekeze zelekoli za hansambu izo dizora nzordo na reta mapesa hunu refanya ndo alekeze ndongwe kaonga zilekeza o mea de mendeleo ebenge ngwari parao harumumji wa kashon rangunda bo safkare harumwa babala journée culturelle kao ngalijokana ndongozi njiso afeni jonda kana ujitsa haukaya rangoma za kitamaduni rangu ze majilisi ngwajofanya mna majilisi yabo bare ngoma za kitamaduni wafanywa ndongozi njikaonga joha shirishiana ngaba joka twarabu ngabo ndongozi njo wanangwa jotsabuha shawa jaunga jonda rasedi omjio se diero hani wanzongu jojo hanjezo jumabo hansambu ngona bezono wandu pia jemiji pia haukangwa nzo alekezeze lekoli za hansambu za menyeha wardiwe njeze mafuko ukaya wana leo yinu ondongo atabiho harumwe miji ebenge le 10 mai wondo shao langubo safkare ngarlindwao o haruma yesal du marché iho malahamba o kashan honda honu pari rendera sedi o mji wa hansambu bango na besoin nas yende hadise ya mwandu hadise ya bili le yahusiana neze habari za he emana nyasa archimedi kaongari mfereshe hao heza nongwe kao zimhundu juzi amsalimu tonto hangu hamadato ha exceptionnel mabati monoban ondo ajomba hatu mdozi jua jale kenge mnono raereze fami nimwambie nukaya usiku wajana emananyasi hafungulwa parce que usiku ujaukaya mnyezi mgwamba ngufungulwa shabati kemrubanu joremako tukabala hafungulwa hasibabu zitendwa yo hajimba ya zamba tina uzirechei siri jaro zaden rijo zaden wa hemwana nyasi no wakaribu na aende mrumshe no wana neze fami mahususu mbabahe na mzazaha hiri akauona ze jitihadi ne hamu wakanyo sina uwamba zinja ukaimwana nyasi lorandezira zamba jana na nusu ya hatu raonese komplisite ahe mijia hatu ikao makati ngari dhulumishi hao ngabuwada zao na buwa jojo urongoa shao mdandu wo uweka wajazindwa jina ufanya mabale hamuika inji hamu yo manifeste hazitendwa vanu handu tsodofanya conference de presse balanyi mrongoa vanu emijia hatunga mtsingo ushindwa nuandu wa siyasa wanu watsingori malmene makati waja wafanya ze conference de presse wadona mabala kweli ngo unambandongo ngwambao ngabondo hulende wa hadisi waja hunwa dazali na balazila nrabongo ubala na mtsosa na emijia hatuma una mwana zingarwa hainu sikumjo swali jumana mtsohima mwabembandongo Cha silence radio à la fomra atolwa wale matolo albadru watolwa wasilati shafihu ya somwa maulida na balandro akabala wadaza taosho katange made maututungufo shakorongo venge siri jibwaneze njema karina ukomante haku radio menyeza rendeha shari shukuria rihimida Mwenyezi Mungu na zunde Ahmed Abdallah Muhammad Sambi bawo Mungu na zunde Dr. Salami na zunde Bobosha no wandu wafungwa wonsi pia hanzia zitso za kihaki wonsi juu nano wandu walo harme dunia watambishwa wa mandoana hatu wananyasi
wafungwa arma zensinzidu na zensinjeu hasababu wanza wajehun Mwenyezi Mungu na ukooya watu arma zitaabu insha Allah wanama narendele maana karsonzarke na wakati mwingi watukufu hadisi ya mado zinu hadisi zistitishao rijua bantasiri hundu haruma mahala huparwao mroni msamudu anjua abo bahanu balio wana hama mahala hulo wana mirwa maji tujua bala nramba indini wana ilo wana tikatsamba wana baha wana ziziwa za maji akotene poro ya msamudu homala iho bapariswa mnama na mtiti ya zalwa kakatsa tozalwa leo abazalwa jana manawo imnanuriso manawo ihabamba mkoba havuriziwa iho wandu wakao zungulia zenze yonde kawaida wende waparise mnamana uo harengwa sinaute mwenye banu kangena mo hauhafu shemana hakautsa shwanziato bani asisiwa yarengwa handaninga lano shetendwa bakomoto maususu mlwamanda mikaonga mimengoni mwandu wa hanse shamashafaina riwanyao zihaki zaho wanatiti senongo zinunga mweshelao kaya mwali zijiringa sina muda banu tihaba ntizirongo ya mnama na asiswa nyumani ikawe mwanamme mwananya mhumbabi wa mnama na bahemtiti ya kanzendo mshanani endeshaye mrielila yangalia ondola de mwana shewahe mnama na azalwe saila azubiso nyumani ekozepu na wandu wajabu waja wa mrengi kajafa lewo yinu tsazinu zijanzuani nama na tse nurison ya zalwa ya bambwa mkoba yenda avurizwa haruma maji haruma mwindini zidziwa za maji hofungwa ho poro ya mtsamudu yabo na zinu ziparo ujiri moroni tikadwa ndani mwana rondolwa majaju zo ujiri moroni haruma masi wangazi jiriyo ni wakati sanongo zinu ja wakati riskiti herone soka ha ebanu ngala hakika mkomoringe mrindi ezindeze taabu dezitsongezo zanongo zinze jiri yezo tsoka tabata mrwala tsa imani ebanu nsinga sinda bwakomoro ngarizono hawangu ngarambao hanga msodo hamba ngarijo hamba sha yebanu ngarjoko ke halino atandi tsirongo abanu tsidone solution tsamboke kamru hende hazaya wa yeche watsinoka halolo ngemhara ho balemwa ndo mjini mana wandu wajojunga moroni wala tsewana hawajunre mutsamudu wala tsewana hawajunre fomboni wala tsewana yahala bujomkino kao wandu wajizali yao na wala ndu enda wajineshiwa mijini wanzo waenshi yaruma nyumba wazilive no watsona namna ya mweshi wendo wa mitsi wa iho izonongo zala wa hale mrudingo mitsi wa leo izonongo zala wa hale zo karsudo zisho mijini shange jomkini hangabo exception gazijirio yebo wenda wafaze mbi hata waharenga hamili watsunda mapesa watowa hauamba kutsuduru mwana huo yebo washinda warume imanata wa garde mwana hate mwana ya wasulinamo yele daikelongoli wowo to roho zabari no wakati ya biduzi panye kujazifanya Mwenyezi Mungu ambe mwana ngujo haja valaba ye decision ya lawa bala ilati ya Mungu eza Mungu ndabo ya hutia fikra hata watuwe mwana ya rejedingoni sheke manasa hende hata Mwenyezi Mungu amwasulisha baba ngabo wafanyome zimilo mbani wafu ngabo wafanyome zimira ratangabo watsingo uzala wafu wewe henda hata huwasulina moe mwana hazalo ngorengo umbambe harumasaki wende wamvuliza haruma mrwa maji yangala lakikabo mkomor ani manadamu hafikirije mezishenda ya riski za uzazi ya joka hangamia tudiwa zokangabo wanashe wafawe kozani unjo arehemu wende huwasulu zaya reka hondo lopitali reka ujiza loda hon renge mwana utsahe mrubanga mjokaya we mwana mshe waze mwana wambamba womkoba wenda mvuliza harumwe haruma mramaji wa mtsamudu haurambe haruma idziwa shamaji ho mfungo poro kujoka hunu mananyu harenge mwana wamlele kelke swaze problemu zilio za maisha sha ngamrengao miadi mdulumu mtowe roho wanyi na yomru na joka Mwenyezi Mungu ya taro kaja nikamru amri ya jitole roho itso ya hari ebanu zinutwa biendi ebanu rirudenda zenongo zinsimambianu kakabati sirikali kabati mrujo shinda yafanye nrongo wekange na makomplisi izo tinongo zijo parokiri ababa ibilisi isi marahia rihundeshawi la hema kriminali wanu
wazayao werduwa julilo wana tambaka mrunatso ikaza lo l'hôpital mrunatso mniko wandu alo maternité babanunga babulwa mabuku banu el marufu hoba mabuku izo sinongo nzambo kijinga el marufu ngabo kaiye haina mru ya azaya utsanzaro mwana yenza hotsina maisha yoshinda yanshine mwana haulo mhara ukaema no la hamza wa eche harao sajifamua lohula ngware ngo wana wao atarma kuvezi wa garde ngwaona kayenga wandu wa demando wana ngwa parwa wende warengo wana yo hata tizamba banu namfanyeze structure hizo basi mesilamu mwali namfanye pare inzuani na zike pare wana wanu watitolo vurizo awelatiwa waombadu wa ensi haukayo malaika yebu harembe na mwana wa mzaya utso mwanza utso shinda wa mjere engoto ani mwaba Tanzania yewewe yetso shinda unre ye roho yotso rengema na wa mza umte haruma saki umpambe wende wamvurizo haruma maji yaziziwa umrensi abo yafe abo yabo ndongwendi wewe wenda za hongo lalo bo mwana mshwafanya zanongo zinu leo zanongo wafanya warengema na watabi hamezishenda mbani usibuture nge saki pubeli umtie umfunga umbemfia umraye wende wamtubise haruma idziwa shamaji yabo we hundrindi na banu ngo afanyo kusudi owenji ikwatu izonrabo kwatu anza wawe wafe ngwa yakanza mwe wafe ndola ya mtubiso nyumani shawe ibanu ngabo kore ngando wa depose majaju tuwe wenda msisi bandu ko yabo birandu wenji shabo ngwanzeke bala ngwavurizo bala banga bajoja mru kwatu jokola mna mwana mtiti bala hata otsomba mfia balo somu afu ignorance ngyo inji ngabandu atsona imani sanongo yizo mwanamshewo inatsahwa yarengwa ya dhulumulwa hukawa kanza dhulumu roho haina mrujo fanya itendo ashaurenga mwanamtiti ya mzaya ya mzubise nyumani hauyatsimbenga mamsise hauyende ya mzubise harumaidziwa shamaji ya mte saki hoitswani ya mfungama de azifanya leo no waona hukumla hau zero tena banunge bido idofanywa beredho abanu abahara hawe jabweshwe polisi ni maraia mwejuwe mruo nende ya rengwa ya hukumla kimjirangu zike namna ya utsoshindari bunguze mbabi wa ukatili wahe maranya wa komori wa mbansi ya kisilamu mrajohisha tobie kawa temakafiri woko azifanya hunu ngwa huyoze roho harmazensi zinu hunu mwanamtiti yolulu mwanamtiti na mrunduhazi izolulu shahotsos butuze mwana wende warenga umsi harumasa kupubelu ufunga umzubisari mwedziwa shamaji yabo hundu haulu tsoa abotsoa ebenge kwezi zanongo zinu sijabanu nishemeza ukaizono nziro halisi ngabo andu atsoshindo realize wandu warohaura ngukomori no walo harumazensi nkuzinu wanza onrewana warohova nwata wende endi wende ata Marekani wabireni nziaonsi pia watemwana watsoshinda kamgwamba kazi jaumba zanongozo katsufanyishiha halafu mnyezi ngwahuba izofanya wende kinyume ngwanzo tsomwa yafe yotwabia nziro hewe simwambia nukale suala linukali japaro rongolo atsimuftora si wandu watoka wonsi wadini zanongozi nukali japaro wahashirisha shazonongoza hashirisha wandu wadini walobonsi juu dekaza lihadeziwa hau wandu wambaza lina lawe yondoko wohunjila na haraka haringwa langanio bara isadeziwa yewe nyindo wandu mwamba msomodini mwabidi mzia zanongozi nukam japaro rongwa nganyima komplisi nganyima komplisi nyi wandu wa edaril iftari no wandu manikiwa mlohar mwezisiwa ye makaavi ni wandu mlohar mwemiji marende hokando mimilawe miji hedini zanongozinu kamtsuju hamazi shemeza mazilani na nyinga mzijwa ukangari zambao heni ramba banu nyihuishia bata nyurijibu fundali haji yekala ojibu banu na wenji zerezo sosio zinu nye mafundi mdongo wao sido andu rijoba nda amplifie zedarasa za hanyo wenji yabonga mjuwao emanazi suivi wao dasi yabonga mjuwao batuizo rifanywa retour emana mtsori shila wakatindi si haki sitobiazi jiru harmensi hiyo kandi zonga mjuwao daza rono nyumeni banuende wanjilia nabari azalavu mbula na imahala ngwa langaniyo mfaume uwe yejau ingowa na wadhulumi wao nyinga mana mtsojunjila usiku mabaza nongo sinundi mafanya turne harmezi siwa Matsa hambabalu kumani woze malapa shaweni usiku mwaka mafundi watsanao warandaru marenga wailinzu wanina wailimu alina wararunga zija mwapasha harma vyo mafanya turu harma masiwa malangani mardima sensibilize zitendo zifanywa o anatiti wa viole wabo ntiju
na wanua zala owere ngwa wetilo armaze sake ozubiswamo nyumani no ulaya wezubiswamo barini na harme zidziwa yo mjojo mfanye iyo programu ya hanyu nyi wandu matendelani wandu ambao watendedi nibo nsiju si haki tabia zinunga zilisikitishao banuze mwayeza ukamfanya azalingu toshinde nusikwara gouvernement de male de nzwani hafanya tourne usiku zima haja hakahama wa ndi nyunyi ya uhawe nusiku kamtushida mamtsaha mwambia wewe mambo huno mwa mufti na lihaji ganyi wandu mdo nyinae mama boka sana ulinikea vyodi ngopashe nusiku baranzani de mwalina nzwani okaze twabia zunrawo wana wa viole wao neliwa tilobo nsiju na onale foto la wanashe mwana umewavaze mayo doba wajun robert ni wazingana na wambrasia nao yenda twabiendi ntwabia zanongozi jirobani simambia nukanga bo usiku yo video haruma bahara haruma tsanraya mbri asubuti mwana mshende mabwe onandruwa ko yela yamba kanga monzoni kwa rali shiwi vahemri yamba mamjo ni kashati gratuit yemri amrenga mbala mhazaru mabwe yakahumlazio wanruwe wonabo mtsana wanruwe filme hamrezi babata hamnikazara alishiwi mtsana yabo yo porno yakofanywa bedwa so pia ngazijirio ngazipartagewa wabaka batizi banda hao wanungo banungo makomplice ngamrendona hii wandu mamba mtendedi ni bonsi juu wakomoringa sima komplice wazinjina abonga mbiromwe bjuhaba mamba ye mgwe no ngasima komplice sanongo zijirio armensi ya hatu si haki sanongo na zona leo kamraza ye kakutwanze manotso mdo hospitalindi manotso pare jirano anike mwanendi yewe ye rohobo ko woti mdu kafirisha omri islam ye kafiri hatojo hifadhe mana uo mana ho wa mzaya shango subuture nge mana mtaruma mkoba umfunga ndo amvuriza armesi washa idziwasha majiwenza ho bahe mana wo yafe ya mana azalwe sai non c'est trop ebenge kwezi itska ujanlanga ni shetendo isho handani nitsanganyi heno wenjira bekartsi rad karitina zo hambe tsoti ndazinu shangar jodo hamba tazi kauhe yemba byoba tiko jwamba na mtsodo hamba ngarambao nozi kauhe amjohar mwe sujabil bamsanzan kemde et sujabili les sujets husiana neze violence ze violence zinu kozi bwa komori na mkera dirizambe babi babanu zinongo sikitishao helikao silone machama ya wana lende makati mungu juzi soma suala ukabaninga sarme bada ukai numengoni mwizo mwana mkomori ya bida wanie do wana wadjuruhilwao do wananezi tendo aziyi za hezina zifanywa wanatiti harme masuwa komori zanongo zinu njajo shindani kensi ni mwambie ni langon suru na buwesha mashafaina shinu hate jehonde leonga wandu wajodore mani krizi banu ekale lanzani mwambie ni zanongo zijiriyo pia hakuwa katiko jajoka shanga ni mwambie nukaya kavati mdulonada holo alabri holi honde zitendwa zifanywa wanatiti mima mjo mwambiani rane jamba zanongo zinzamba zijiri kwa mbele wa shinu mwambie nukaya zanongo zinu o wandu ikao ndo wazifanyao handani o wenji wauti wandu walao hule mweshele yo experience na iveku haruma ze demandira jaraona wandu wakaujiplenge wakautaha soutien ya he association faina ho wana hao wa viole wao mbaba wa mwana wa ya toze mwana guto viole mwana yabo abonsina hambazindo jina mbaba wa mwana izo zijiri ngazi jamu alinzuani mbaba wa mwana guto viole mwana aruda mixe mwana rizigere sisa association fainanga mziju wao ritoa hamili za wana wa mitiwano wa baba hao wana watiti watujokawa shindiwa za wakana risko kawafe ye muftora yongo wa yabwe papionga sinio ye medecin haka udemande watolwa papier ijo wonesa ye gravite ya situation hemana nge wandu wa jo interrompe zonongo razinyeshi mwana yaremwa hata mwali yabo ya tukanfi ya tukanyama yendo hufa ya kolopitali ya mwali ramrepatrie moron rakom evacue moron ya jea soigné lo ha docteur ada fanya presque un mois holopitali ho fainarika humjereze frais za déplacement mzaza hakanana sita hakahambemba baba le mwana no yake lensizo watano wa wandu maskini raka udeplace mbaba ne mzaze wa jengazija yabo rijeri wa loge ruanurise rangaleze facture za hema na uo ya soigné ya abone rudiri mfanyilie pese de voyage yahe wanaama walonga zijabo ngwajo walibandro ya he seluli angazija wardi wa kompanye mbaba one mzazo ndo aeroport wende wa mbahize ya keyolane seluli atu ya mwadi
akar maze selu masiwa yo manenga sina wandu wafanyo hazi ya association na Ufaransa tajo shida nimwambie ni ye mwanamume ya viole mwanamshwa hai mwanamume moto ya to viole mwanamshwa hai ya mdendazio akodomla zo pia njajo shida na bezono ngoza ajili ya association fainara ngonsulo bano ataleo halafuna mshinde mjuo kwa wanro wenji likawe rewaze plenti za hao uo mjomba simambia ni tivumbwa mbaba tivumbwa mwana mamru tivumbwa mjomba mru wanro hao pia ngwa violo wana haukaya yuone siwa harumwanru heze hadisi zinu waka o reforme ukaya mengoni mwanru ikawa uo ushinda harakawa domine da wala wanru walo karibu haukaha saa metrize mwana ngumjuo ze feblesi zahe mwana mtiti wa mahamitsanu umduma tshoshoka mwali ngabo mnama na nuriso ya viole wa ya tilo msirini ya hafa yunga mlidono wendi mzuwani separe ihenu siku senogozinu ngizo grave rikana kaya mzuwani iho ihoye fami wa balie mwana wende wa shitaki riwa kompanye ralive rishitaki base emru ya kane dossier ye juge d'instruction hende ha korompie fami wani kwa zuhishirini no wati shitaki zuhishirini Zuani yabu. Association faine dossier kanzari njie ye mzadzene mbaba wenda atawambanga siwa hara na bala wende wani kwa mapesa zuishirini. Juste d'instruction. Hapulane violeri haka ujere dossier. Panunga si hule. Alafunga mjionu bati na ushidani kensivanu mwambeni zanungo pia. Shamanzoni mwambeni ukaya mruna fanye hadhari. Harumaza nongo zundo wa noma lahoni. Ngani mna virioni. Kamru handi so sinyale mna nongo mtitu wa hemana mruna rongo. Pasko wane problemu ngwa intimide wao. Shanga bwekao ba mnungu shindo helewa mabanu ngoma komplisi rikana mwana wa henor ngazija habalo ajo gendarmerie yamri amrenga ka udomlezi yamrenga otaji kajakone yemana mshe hende harengwa haja yemana menda tsahata haparisiwa rinjie dossier wapara endinia hatu yangazija seluli wabirwendo brigade de mineur yamrenda hansi wa babulo enquête Mana mshehara harai ajiha ngwa baringe na mahaminji na yeke mwanamme wa hadhulumiwa ngwa jungu jojiwa lamba kaibe ngabo na mwende mondre shawiri ya mji baba bazano ngozi litsoha de mane kawa makati association finance hamba ndukaya mwana waseza na 17 ans denge sharia shakomori shamba uonge mineur shohar mosila muasange mrum hasaha balighi ye kawende ngwa harma complicité hali yosamba karna unjana ndemazi jere kimjiwa biziwa Parce que mwana wa 17 ans quand même na 16 ans na 17 ans wa sanguji aminizo anzao wazazatu walolo ha 15 ans 16 ans garanzao makati mime shamashangu makati sikardo kama complice wa zina abaha ko moringo tsesha mwana wa 12 ans nguna rifadhi o mwana wa 12 ans na 9 ans harwando ana shawara ngwa ukomori leo donc hadisi ya kwamba ni ba mwanzo nte parenthèse nso kwanzani muoneseni mbabi mjue situation irende hao msiju msohelewa bano atoana makati ngonda wa defende wala wa viole. Ça c'est dangereux. Ngabwe kawo wasangwa wo hadio kangwa nzao wa baba wanu wake wonao. Izo tunongo nzambo jau. Izo nongo naziveku. Haukeka rekanzu wani rekamwali. Ekaye ze selulizatu zifanya hazi. Zore jarme bureau exekutifu. Rijari fanya conclusion ya heza la wana ritranche. Engari suiveyo dosi. Engari suteneyo. Haunga rejeyo hasibabu dizo fami watso hanza uanzao. Si ujwa analize hali. Basezi njingarundao kwa wanawango makomplisi. C'est dangereux. Wandu warengo na hatu wangu watendo wafanya lavage de cerveau rangu. Wakati weka wajawa parisiwa emwanajwa nzambe jau. Makati wandu walone mahakama ngwari dhulumu. Ezanongo Mohamed Jaludu haonesa hindi. Mohamed Jaludu haonesa harume Facebook ya hahe. Ngasina nsunda rubana. Kabano wandu wamanda asisi unjia pia ripioshe riwone rezijiro harumaze paji. Rwandu wanzi o particulier wako suivewa. Ridunge actualite rende riransenye ritundu batu rijua. Mohamed Jaludu ze publication zahe. Izo eka hatowa. Yabo zinji. Onsanza na pia izongizo verifie. Donc Mohamed Jaludu haonesa haruma ya Facebook ya ukaya. Ngabo mru yalola kwamba nila washili. Yemruo ingu tuhumlwa. Ukaya ngudore nga wanaziwa na iho ye watsambaza. Baina ya maha shenda honda maha kumena mitsani. Zanongo hizo ngizo na uhakikifu harumo mjuka ya ngwazi juwao. Shaka basi wandu wa denonseyo. Na zinde zanongo nziro zirishindao harumemba na yinu.
do wandu walo makomplisa ukeni mrie shanrongo jizo hauyazinyeshi ya tuzamba uongu dhulumu yensu ya hemna mwana yaka urenge mwana mshahado mtsambaza uwandu wa mrabo wazire sante uke mwana ulasa anja ashonga uwa mwana wa maashenda watsonda wapala mbabahi wa mambi ya tunde mwana huo nemna mwana huo mwana mmebanga po zijirio yabo uongu dorenge mwana mshwahe mlazio hate mwana mshewende harende haubu wa mraya nga wandu wadu hazi wabira dingo niwenda wadu renge mna mwana huo balando bahanu mbaba ajuha jari won renda raona rambala rendo ha Dr. Adenda fanya examen za kaonde medecin ha association faina sifanya sine kabina hamba bano ikajazandi saba hazandi sanga sina mahamiraro yabo wambe sensujwa kana siza nsujwa kana mahamingabi donc zinu zijirio mijini kamra nonrongo kajazamba hada azanga zijirio yabonga we komplisi wa hazo ekahujua mbandongo ya mwana yarengoni mru chopa hawundi ni mdenda zio kutsuhamba balanga o komplisi ebengeza nongo zahe mzeo yamba ngena mahamongo mitsano henda mahamengo mirandara yamba halola harimo mji wa kwamba ni la washili nsudziha malezo nongo za sazanziwa za soma zilo harima Facebook gemzewo yi harize nongo zinungizo harima silence radio kabatsanro azambao ye dossier uyonga nzo ye tufewa gemkinhoka ngabo mjomba mzima mengoni mwa jomba wahe mwana woi yadaza yanza oza nongo zinwariziti heziwa ani c'est-à-dire ngusutene violeur ngabwari baba kola la mbaba wa mji tena mengoni mwa waze wa mji mababa kwa lo yao harize nongo zinu tena nguanonizo ziti heziwa okena ukiri ekamtwanza ziheziwa kaye mze uoshimeji wanu yatijorengwa afungwa yekamtwanza atijoka yazijulo kangu joka parana aibu ye warungwa raoke mijinge jo parana ibeka ba parso violeur havumbulwa yebanu zila radona hale wakati ya mbali swali hino andwadwe bo mijini wetulaze nguore mema gungu wetule mafankoa ezila kajaka solution pourquoi lo manzomre jay harmondongo kawo hata nusu yaho waze wambari johanza bare jile gungulali swali wazamba yabo harma bunjilo la hema notable skatsi zishia wambengere jay harmaze pratique za kanali swalihi ndongozi njizo kazi reje dingoni banu ebenga mimi tichanone sebanuka ngamlangani wa jau haruma lejiku kaundo lilezo banu ukaye mzewo yishimeji watu yari lole ya harimo mji wa kwamba nikao sise kari joale fotoneze nongo sari johamba karna ujo udaza banu ridosiri wanduwa violowa na hatu utsi haki nsi twabia zinsi nongo zifanisho banu wanunga sari ma situation zero waze wanzu ado ziliza wanu na mdolebo kwa baho wanru wanasho wanjingwa watsumba rumwe miji ndungu anzo walolwa ngamzijuwao shamri atende haringe mwana wa 5 ans 9 ans hamrendezio banata wanu ambase zanti 7 ans 18 ans ngwamba aringo ma minori monsiju shawa onga mjodo fanya exception ananga bwaji ngonole o mwana wa 15 ans 16 ans bala iPhone 14 hendoda honi banunga bo complicité ho ariza ya armazeno gozinumwe shele haukanga sina wana wajito ansho moroni wa watoto hata watutimizi 18 ans wenda warenga mafuko alo iwa jineshiwa ambari ngo olikoli kwa nojo adorejo mijini ndema namba na risuteno mji wansa mbwale kezele kola hao rendar mwe journée culturelle yo shao haukange josovo wana lo mijini senongo zinungiso nziro hukale oinumba ba mwana wende watsoze mana wawe ujifanya mawe mzungudi mwambare mzungu utende halirangu ngeha joni kamruhali kemrungu jida islamu hotso hundre kilo tsorenge mana haho umzingare umrede zina halio ewa hundu nongwendi handongo ya wakati ula utsingozi zimesala urudi hundu majito zenongo zinu na zindula solution benongo nziro yesirikali ya komori ngiwa makomplisi wa premier kategori haruma zenongo zinu haukayati mwambianu kakabati bahanu walo mrutwanza atwe mali hale wewe shamrafu ngo prison gardien prison nguko tajiriji gardien mo prison hale gardien mo prison dobe ajoshinda eba gardien mo prison ngundo mapesa nda bahaja ke tajiri shalongu huzwe ma prisonnier donc ungemengoni mwandu kao procureur ngujwa hawarumu raye chef mo prison re gardien choko bale goba heni mrabwa ni kwamba hindu nomrola fungula henza yabolo nungo jesha gardien mo prison ke tajiri nge na gari hauhani kwa shiunga wani kwa mbe parce que yabonge haruma ula mkabaya ibidio haukeka hondo hono procureur huma baza nongo zila
hauhono waziri yabo waziri ngujono procureri yabo ngudato alemba bijokoni ko greffier yabo ngajo coordini kwa ula usingarole go balo prison ne chef mo prison wandu ao pia heni mndu yabo ngebidwa lembabi yabo ngondo haure mokatu azima janamani baizo mathalani desi jo shinda zitowe mruo yabo mru ya viole zima janamani ngazitolwao ziweshwa waziri wazirarenge maila hansi harenge zima janamaila jano procureri hamnike jana procureur arenge jana ya baki hende hula hanike directeur Israel mengomitsa zimengomitsan harenge zimengomitsan za baki ye chef mo prison ko zimengomiraru ula garde ojo kobale kobani ko 20 umdaula pia ni mrwali mbabe mruhenza yabolewo yinu kabatsi mbabahani watsomruti tajiri ngabo dossier ya husiyo ananeze patanti nawo yi directeur wa heze empo joko jari mvumbu osonir joiho yesheni de nuyo uyo ngwatsingo ulisana habeya zintwa bianziro vanurisa vanunga mfanyo petizi vanibre mataore ulaja hafitinizi njibon siju wala hafitinizi njihar male bara wala hafitinizi njihar mazinti swanza sibasa uwe Ibrahim mataore wo imoto wa mama ngomiraruna mfukare ibenge kwezi ngarilanganio rishemeze banurambie wananyasi mashababi masuja wa homji wa kwamba nilashili wajuseshe hitwa watunde hadisi yenu ya mzewe yaretewa manayo danger public uomrufanyo umete dozordro daila yakiki uharma umujtama hakawangu jorota na bane problemu tiloko andwa ngwa violo na hatu ngwa wa violo wardi wa watahamili shakari tujokango na zinu MS tezembade nziro tena watsandwa jiprotegeyo banuze riski za wanatu wa violo anga zikao zinji haukanosol maukango wa minywao za pareiza hao ngwa traumatize wao emeshaongale jodingo ni psychologiquement ngwa atteint shawa jau tena ye sante yao kechuka garanti parce que kutujo wadolo nemze wola ulange na wadendi ngena hepatiti ngene veyashi ngena hindi donc uno wanduwa nekangwa fanyo zitendo zinu hata kwa tujiprotege bondo afezembi hotokane santimo kangure ngomnama na wa Mahamid Sanu na Miranda na umndende ziyo yabonane zadunga yabo yebenge kwezi tika ujabani ngenmambie nukaya zenongozinu wananyasi wa mji wa kwambani ya washibu na mzitunde zenongozahi article mamejalu dietalani ye mjomba mbange komplisi wahe mana woyi wana wanu wa viole wahu wahe mana imana wo siro mana mzima wo yamba wu nane mbaba grand notable yamba ritsa nge komplisi yes dossier nu etufe ze media za kwambani wandu pia na mrongowe hadisi ino amende mijipi ya rika urongo wabani yonde hadisi na kanzanyambe banu husiana neze habari rudiri mdemandeni ni wakomori mlisaidie si machama washashi hauwenji la juanzari wanenezo nongozinu yekari jamjini rihunruka rirenge ritirete na msane fami uyo na watoka dingoni mweshama shila wailokaja na manaha wakana problemu wahunruandua wasutene yaboba oreturu na waje wajalie nasi ikawaja wajirelie nasi yabongari ko wenji yaboheni mjingarjo ushindarike na ikala urke na marepresentant yabwemba nange jonda haraka parce que banunga nzori dénoncer banuho wana des sensibilisations banajazi nunga nzondwa sensibiliser ganzondwa dénoncer yonde sheikayo husha ushindashiwane na rongo wondo pande wobonsanza nikembe gamjohar mema dararu njozia madararu ndio yahusiana na greve ya usukani wa masiwa waihabili usiku leo harmo mji wa harmo Komori sikanzani mwambie nukaya zandani ba Komori na mwishezo ngora mbobanu uandikao bangade yezinu irendona iba ho andikao ngoma komplisi wa handani ye maopoza wandrabo awosari wavumbua kwani wandu wa siasa wanzole shwaze plateau za ezi wanikwa wahe wende wakensibeti salamu wa ukartu wa tabani bandonga sari mwasuje lo sosiali shamanzo na bokaze strukturi zinu machama yani mabahazazi usukani wa masiwa association de consommateurs wandu wa he et droit de l'homme sijinda wabi machama yala walando wandu wa handani bwa Komori warangamizao amumna virion ye machama yayo na vumba nusu yabo ne yasa na tushindo ya vumba bate ya dini wanu ambao kayari comité de sage yaho wanraze wanu ambao kayaride chijinya hamba dari iftari ye machama yo pia wanu wa hema notable izo pia ze structure izo pia waondo wandu wari dhulumu wa handani baade yezinu
nema opoza wa baba wa siasa wanu wabangwanzware ngezi bahindao haukayanja parowo na wandu ikao ngalal hakika wokwa na determination ya solidarite hamande zikayo hizo za heze structure hizo zilobonsi juu ndrabo hata sisi ruwanilao wana banu sitso joka machama banura bangara nzorfanya ndongo ritsa chama jindo jiliputu walende hula honda watu nde hundu balanga boya salomu la yarumilwao no yatsinjie batifanywa greve batifanywa no c'est trop la funyi wandu wa usukani wa masiwa nyinyi nganye hamade sheswa shamaore no wandu ware ngoyezi ya komori ngari mnaviri yaoni ngari mambi yaoni kamrendona ibo sukani wa masiwa rutso na haya makati lo chan matakeni na mkema serie nyindo wandu wako nyufanya greve enu siku na boka mdaparonda shawiri za barida boko kamsiwa zima ganyi hamadu wandu wajina nitso shayo wanu wa mahabahazazi wamanga fanyo greve ya 3 jours shabalanga wa parodi ngonibala haukahe ni mdunga nzotsena ya ishilane na belu ya ishilane na msedie ya ishilane ndine shele container yahe donc katsanza one harme mandamano katsanza ambaye ende yatende yode heli mlonyo nsi pia amdire ndona yi tamza bari mtsojo kopezi lobonze gamfikiri kwandu wakoka hunu wafanya greve ya mifumo wa danganya zenongozi lomonze munu pia wala sanada mamadani nyingata nyinyi na usilamu ibidi mwelewo kano vanukarifu ziliwao zotsongo zanso almo usilamu iforiwanie ipani mtwa biendiza nongo swanywa woneze neze structure zinubonsi juu josha mramba droit de l'homme ya shoka mrungufo goma gobani hafanya greve de la faim hawiye namna o maprisonnier wasufre o magobani ho waliswawo jamba wala la jambuzi ujona mruha biriende yabo ze madam situzo chinda wabi wa hayo bahi watsonda wakansi ula wapanya raporo zandrabo haribala ngwanzo nsitsono hokangyo na ibonze show alonda ni wafi na balandu ngondwe honi sikungwa waonao ngare rose vidonga tao banu show ndo piango hamatsino ngozi jiriyo ma consommateur gamjogwa wana wa hebanu watowe katiba wo mahodaru already yemba bi alhamdulillah kwela kwa tsina ngozi ndo jina kando tsotsa haze shizungu hali mbare me google ya tsahize text ya kopie kole ya behe izongo mahodari shabani zotile joka ushanjensi emane kako lile wo yinu na tsamba wanu ambao dawanu sukanu wa masiwa hauramba wanu mahabahazazi hauwanu rambao association ya consommateur hauwanu rambao kaya comité de sage ye kweli heni wajozingara ndongo yabo wabiana na nyao wajobadili handongo wajobadili hekango masensere haukema jeshi walobo nsijua ungwa washashi majeshi zuizitsano wa wafanya romansi wangu wafanyao yotsido alonga zijaba hionda ensemble hesisiwa wajoka humfanyani kamgani madetermine mfanya kweli mbala politiki ya kweli ya usensibilize henu androba komi jini hawa harmale bavu wa mentene greve simpaka msemoroni inunganzo wake metodi ya wana njo wasili ipanza barindi ni molinako wa wasili wone paso konyi nyimto shindo wasili nyima jaleo mlona uti za usensibilize mlona namna ya wanatsojajana mlona mwa yenzonda haraka wasojo wajana wakanza babe hamruma ali wahe molinako wa pasoko wonge bidwa pashe shitima ya bitsenso mbilinga anje mwali lo inungo joshida urenga vyo uanzishe mrumhalisi dominu itaprengo mparo ngabo ze bureau virtueli ze hansu abanaruma ze platformo zinu honde aruma ndini hufanya senongo zango joshida uhadisi wena mdu senongo izopia nga monao abaha gazifanyisha wa haraka zemaye za usensibilize zemaye za communication za facilite ze tashi za urasamblo wandu zemaye za mapesa ngizo zenamna za uechange hoshinda ondwa deplace onane ngio haraka zenongo pia zifacilitewa molina kwa kabonzo akanzawa nena rongo za kondani na pasoko ya tsukana maye yakausasanywa makati wanro pia toshinda wana no ustarabu haona madabdala no alitende yata warenge uhuru kabajati hadamu armatsi maskina madasi nyinyi mjale wonga nyina zemaye pia na ankli na doktora ziti hao kamtushindo nda usiku ma sensibilizensi yora kauha Ibrahima Taurenge na mahamengo miraru na mfukare harengensi rangu 2022 ataleo ze yizini pia za Burkina Sijuha wana waiho piango aliboha bursu yensiyo mwendonje homoneze infrastructure zenongo ya Tanziani yemesha ya basawa armensa atabangu njwa tarmo walimaji wohonze imo ngondo waye hemindu womdulo harma risk wanzolo haya nanga mumwenawe heli ya rengau ntoka kubalifati haja mabenita boyabo toku mtsonza njarume siasa shamtu abazini yeusukani wa masiwa mashababi hamandani msingo ujambi sanrabu mloma hipokriti wani mengoli mweze ajali zijuro msi juu ya bongani bohari banu quelque part sure mezi inu shanga bonongwe ka ukweli
wandwende swema garonzi yani ngwa rendona izajaliza henu sikurizo nao bani mimi de na habili banu na be gendarmerie konziani ngami mengoni mwana wa habili banu na be ma gendarme na konziani baze ajaliza henu siku a repetition e zero hozila wao haruma mahala tsona l'hôpital ritsona mwa ya evacuation utojo na mri yako za hafla ya shindare ngwa haeliko ya beho ilmarufu shajo kanzare meho wasuli ya trihe ya febahi non c'est pas normal hawafanyi sur accident za hakaritina zemanye za usekure en toute urgence mrikao ibidi evacuela haeliko hawa haraka hata legari la koze pata joko jama katal jokalitina mafura lila lifuho mpira lila zenongozo pia ngarizien donc unganzome leo kaya nyinyi rahamwe jadiste shekamba kine makomplisi wa hanwa lone yezi usukani wa masiwa no andwa jina kamna paro wasudi harumambana yo ya handa msuju ati joshindani wa zegrevu ngabi rangu mbaba lukumani ya loba nata leo usukani wa masiwa mlo yabo msingo hamba norenda zindwaji yensu abili uyo nyisordi mhe amaba sebon wala kwa tuste hishango nzani ngwa fanyo taxi yolongo izopi yangi zonziro no kabati welevu bana ba karitswa welevu parce que zenongo ngizonziro shetwa shijaya henu sikuru juharo non tizendo usoni riwono wananya senu sikwese ne made la uyo warongo wamba kayari wo wafanya mahadisi mengoni mahadisi wafanya wambo kaya ganzo gari hozilwa lizilwa sababu kakalitina ze papiers zao pia contrôle technique je sais pas quoi non c'est pas forcément ça yo erreur grave ngamjona vuwe harmwa ko moribanu kana mjue ukaya homala honi hatu ngasina wananyasi na nashwa hatu walona permina bo kwa japoro birata arma otoweko li na mjue izo bakomore kaka mtuzijo wa mimi ngaminyate mwanyaji za returu za wandu walokomori yabo walona permiza shikomori watu paro komeata volant wasoju hata vitesi mri ata hotso demare le gari kwa tsujoli mrako demare yabwe sirikali ngani makomplisa ukaya wandu wa fournisseur yoze permiso wa wandu wa sirikali izo permis kao yejo arete ngufanye verification ngujondo kazi la kweli ngizo za kweli na bale mruka japaro ko magari shabale mrugu somonziani ngusomonziani non seulement katsi harma monitori wa autoekoli shangu somani mrumbalio jao hendare meyiho ngama boza accident zero si jirani siku zote lizo manadamu ya salona permis c'est-à-dire au sauni que diplôme ya hukayanga wa ingénieur wa informatique na bala kuja parokome ya hata clavier informatique eksono ka wawizi hu yondongo nziro uyoriba na wata hizo gasfanyishi hao char jambo kaoma jaka ya mabiro shabanu ze permis yondongo nziro parce que izo roho wendo wazitowe yo ajali nziro donc yabona mshide mjoka ya ikagari lizilo atindo kari honde hone sokanga na permis na bale jonkin helo tsobwaya tindo kale garingilo na ze ndongo pia no bano ataze control technique ngajojo ambaba hangizo fo ukanga bandu wa jojo henda wa unike ka wanzani waho no garage ya hawa uyendi udenda ye control yao wandu enu siku izo pia hezenza zilobo nsiju kabati mrujo kwa minilwa leo donc yabo lazima le garilo nehe yebanu ye frangio njema baba nuye bata vitesse ngio njema ebanu ze faringizo njema yebanu ze ani il faut les gari makati ye magendarme ngo oblige ohimise watunde heze ajalizi jirobon si juyo min sikinyume nawe mbabi yo boskanu amasiwa obahamnensi ya waswili no ganzawo ye kagari lizingarwa zenongo pia sidoka ringilo lifanya surcharge izo zindwa jina izo kezo mengoni mwezo ngo ajo kangu jofungwa ujo zingaro shaba naba hata le gari na lido tundwa nduna nje safo gari nyao ne kabala rango e gido aivola uyongiyo njema e kabala weturna hunuke tito jahunu hakazi accident za repetition zino siku no donc usukani wa masiwa handa nini ninga ni makomplice parce que comme daparo ambazizima mwaka wazima shati wonolewo si wonolewo alma Facebook FM ngabo taxi zenda umoroni emanala wende sawandi parce que kam sujini kama stay kam daparo ambazizima yesiri kalingwa jokomele waniji chaka maransi baunga bwa johendesa yo mafiti nga magaringa josonzi yani na mapare be mashemfwa ori hadisi sinao chabala mjamjam hadala mrudi muhemswabili mamba jao banema na bozinu nsumremani ngama bozinu mkauhe bainde realite mtisodo anza mjijibie mtunde ukabanu ngabwandu atatsona watu paro balagari wafundishia waba hana bongo na permis ya serikali ngani makomplisi ya madhamana wende sawe permis wafanya oze permis na watundwa izo zijajo kayamri ya tuparo balagari nge na permis
yanzi haisi mwahe ya matricule wa jojo uyone samru maudu yake harma garingu fundishionzi yani ya zilwane polisi au gendarmerie ya onese waangalia wa verifoka kweli la kweli na bale mrola maboka ya haya sabons fanya demarrage en code ya mrola kana ujua ha so démarrer les gare ayenda ta vitesse te première ione kana ujua ekisome kandongo nziro retrograde fanya jau te clignotant bengwendo à gauche ya utine ya droite izo pia ngizo bonsi juu benge kwezi watukufu mimi banuminsi ukayanga mrongo hausi ushati zinrwaji mananga rilembele yao rilembele ya boritsona worandrazi wala madhoa mana wabidi kendo wa renda ondo ngwa rendo nai wala maranyaba wabidi waelewe zijiriwo ngoma complice yabo nsikejesa yabo nsisa yabo yensisa inde mane kaure jawanu ngarongo si wasanga ndingwa na mjehunu ekamtsona nsifenya ngala hakikangu watsobire shanja mbonyo ngani wadosibuti wamba na mjehunu hai yakari jayu hazilo iho fanyondo ukonga remoze besta mama hune manalo mlo na misiri mswali ondasi emana mlo na lekoli msoma ondasi emana mlo na nziambira ondasi emanani yako zanzo evacuer ondasi halafunga mrungo maberudi rensemba mizahazi rijerudi rimanieni yawe shanyindi inundongo nziro ndongo lobonsi juu shangari juwao wanduwala shanga bweka ukoli ya bongo hamabale nsira ya ani zila tinongo zawa husungo tsoshandu mitsi mrwa siasa yeka wetsi mrwa siasa komoringo joko kamrindi okoko moriho siasa nrufu so nabia we mrwa tajuma iremelo aozifa afana tola albadru yabwe kutuka mrwa siasa urendi gabondongo mbili iho imango kweyezi ima kutuke yezi uwane niyo shahwamba kuti mrwa siasa komori yabo jiteshoni hodzitsoni haukamtu jwango joko wananendini wemrato msiri ni haho warengwa otaji wemjiwa haho warengwa otaji utsona bobirilia zenongo pia ngizo za kisiasa hunu we hishamera benge kati harmwe yezi hununga bo mijikawo ema opposando wa domine walone mamer wa gere yo bonti jubanu Marine Le Pen yonde ndongo ndombio nyabaha do shinda ya recupere ila mijia kanyo jana ya mfotsoha ye goshi zonde zembio wendao na bwa lo pouvoir itindao shahunu baha demokrasi mbabiyokaya no benge kutsaru maezi sheka omjiwa ho kubaluka wende uritende uwejwa uhunda na mangalema merado komori pia wawandu wando na mangalema deputalo komori pia wawando na mangaliemu jiheli alingwa otaji pia ngeku tufanya siasa ungishi jabo manadamu komori nga oblijo jitamke suango dungo le janvi wangamewe nilo suango dungo opposition uhewe niyo shake na ukilwambe mitsimra siasa yoke jani konsena yeso shindoni wende wadoli la udambe serikali kwa tupebei ngwapuwa oje kwa na upuwa kongo unezo atsahau yabo imango kono wenjuwane omkato puhe imango bakia bo dhulumiwano o yashashi warengo mkato wa huza onde mapese menji abo yo ajali yaho donku na mkeradhi wa Komori sisi karnaula wa mwalima shani ya umelezani ukaya obahanura wasuri banu mkomori nguko goshi hau yake droite shaka na ujua ya benge neutro ngao neutro nshije emana hwa somenda kwa serikali ndio na zele kodi hata ngamo nao ze kodi prive ngabo za bala ngabo za menasewa uonde mra serikali ndio ne mahakama we mwana ho yevulmiwa kuna ka ushinda ushtakunde haki haukabala ye uloho mjini hanyu ngendene serse yabweka viole mwanaho yabwe ministri ngondo hamtowa yabo ngawe na wajibu ya ujideklare imango ko opposant udunge sima opposant ritsa ho daula hakirwane nizo imango bakiyabo damba kuti hunu kuti ula shezo nrabo wende udhulumishiho haukanga we opposant awe jajua wako hujwana neza hunda na mtorambia ni wandumlo harmensi hiyo wamrulo shindo nuwano na ukayazi ndungizo hali haukazitsuhula unga mesha maziro wandu kwatsuliwa wanani kwatsu shindo some kati prive ngengo dungo hizo haungo dungo wambo kati haki bomana mkomori bado ngari mwambia uli bona magara mbao mbunatswa jitamka mwanada mwaye henu siku emesha hiyo siasa nrufu kati nde siasa otsuana no ulezi mwanaho akubalajo yende shioni yende lekoli yaketwa de siasa yotso tunda unde maisha oshindwa nao maudu uonde mbendu wale onde mbaba no alade yotsi siasa banungo furuke mzazatu yaro ale furia pasa volo volo haubo maji junsu jina au hansambu au milembeni vo shindoni ya kansi ya fingo fari yemna mana kujobira bala mulele furia pana balangwa watsanu waloba la luzao sheni mlungu tso wanisewa hajo kubala hule yotsi siasa bo mwanadamu ebanunga mfikiro siasa shinindi
shale wenunga na mbesi ya sala waninjie paske nungi yo muhimu bonsi juu yensire ngwa otaji kamtushindelewa yebanu fatihola muhuwa Ibrahim Traore fatihuo Ibrahim Traore nge na 37 ans fatihu katsinsini ma 45 ans yesa nongo fatihule omwisha ya biroye hambangu fanyodazi bwa Komori hata mjoka ukubaluka kolema na wazali ngena ndongo ya hikma bari ambangu fanyo tere wange wandu wanu walona nkili lewe yunu mjoju hambale wandu kume na ilwenda Egypti mlibebie mtowe na check voyage na ndongozo kara mdoma atsahebu mapesa na wala msamrume menji ya majonikiwa ikamsono kabano Komori mtsorondwa wandu wotsorondwa magonziri sindi haja ukomsa kare na ujua kale wenunga ranzonde ramie halafu delegation lindao yende arundo kare ndandu 20 wale ndu walali wa bia serikali ngondo yaniko aloteli kisirikali alale ngena na check voyage bala na ndongozi njela wanonizo mwende mnikwamba hindu shabale mbendu maniko bala menja sendar mumsafara ndono ngwe kawala la hakika halafu wa Komori kwa tushindolo kanono woyimne goma uziniswani wanranzo wajitajirisha ye Komori bengeti jabalu njeni mwabenu kawana wa Komori na mlamhe wababa wa Komori na mlamhe wazazemdo Komori na mlamhe ni mashababi nyingani na ankli hakwaze watu wa wasili nivweka ongo wa jojo korompe wa fasilma malgreze joho zao zila zafa milioni na milioni zondezo himisoni sikuwa haya harali majana maili yekamtsona ze pratiki zirumilo wao mruja Abdurazaku na Najda no wandu wadunga yabo ike harikoli wende Marekani wafanya 2 semaines za hazi yo hazi wakauliwa walibwa nabie wakomore mapesa o yarengo wajoka walibwa wenda wani kwa walala iho watembe ya wahala wahano wanene ba 2 jours wabala na mapesa wajazao haro wakomori ngwa juhao bala maulisa yonga bo grevu yaho wana oyahe eze taxi wana maudu kwa naka usoma yejoka ukozaba banga bidu haraka ende Dar es Salaam au Bushini o juhabo tasonde volo kwa tuna mendwa hala shawa jazi wa hamzio wabe haro aeroporendo ambe mwana haja mandu wakati wa madabdad yeye mwana hakikani ni mashababi yetafauti yaho bo Abdurazaku wena Najida ne mabani hanyuna fatihu ne tafauti ya medabdalo wakati wahe no waze wa hatuwabira ze Sedi Hassan na Sedi Hashim nao etafauti ya nyindi mwangalezo Ibrahim Traore fanyoleo Basiru na Usman Sonko amba ukaya ikangwa pashi yao kwa tutsa hawawone hata kabina yao kwa tina bezondo aeroport wabwakne lini izonde ze konsinyi za mado za tolani Basiru na Usman Sonko juzi 300 miliari wasa wazirecouvre halimaze mapesa za hibabo nsiju pia rangoze mpora ngwandu wa siasa wafanya recouvrement warenge mapesa ayo wayati ya caisse de l'etat nyinyi ngamjoba numtenge wa Komori mane de malaba zabari mwana mkomori utoshindo lewana baba karitu one Faransa karitsa arme Europa tindortsa mfano de Afrika wiyo owandu warumawe Afrika lewana madema onerangwe president Mali rangwe president Burkina rangwe ya president Senegal ne premier ministre c'est une génération ya wana Abdurazaku walo harmensilewo yawe ministre wa education nationale yawe majoni wanu wabarira niveau yene mdone semfano mzima watoto wanu wafanya badala yawe watoto wao dazi bwana wa Komori bo manzo mabilwa dazi bo baba wa Komori bo manzo mabilwa bana banga rona okensize nongonga zi hau na risome rioneze kasimileri chukubali fatihu ya je yabo yene grupo ahe warende malaba na bole okartsuko pa Faransa kartsuko pe Marekani shanga tsungore jana Afriki rone wizozi jurana Afriki juzi bafanya hale bunjula hese oyi na madema unarma zentsinsanu zakansi yabo nti maskini lo yabo ndai de Komori keti natasha upropose harma yemeza juzi wandu wakauhadisi Komori kwa tina hata zo propose Bano kamisho kanga sino rais wa hese oyi yonde sharia de shahansi langi o tournanti bale Komori kwa jashoazi so karingo matajirana Bushini dawa yoti ndihore reswanye abo karja johamo ngasi matajirana Morisi yoti ndore fanye biashara reswanye resoma Seychelles la Réunion yoti ndo kule Komori mtsinzima bonjo vumba bondo biasubuta defio kaya Komori ngasi wa hajurana o c'est une honte haruma katika wali swali hakabo zeisiwa izori kama tajirana o rikawa sedia. Quelques années après, ça s'est rejedingoni. Haruma génération kao le wenura banga renouvelé yo, à la fois jawarone so kabanunga si haruma situation kao fatiungu tsoto kora bandrabu. Mkubaliba ni mashababi mwenda maso mahanaye. Mlobo ntiju, ya Ibrahim Traore katitone, sa lati fitina kula tilo. Ibrahim Traore ze yuzini azitia. Zenogo ya zifanyao.
President Mali wandu ala pia toto ala pia heni mnungondo mbio wakase kase madinozori wakabo nsijua bo pia wala wa demande ngabido maroku mje na ndobi ya jehunu ya jehukum lo haraka ula raisi ya kaya wansi pia watoto wangu mafarushi kwa tutahawoni ya yesu wa kwa tufanya mzaha basa wakreye mwene ya hao wajidefendeyo wato wa wajinga wanu wakaurengaze mali za hao na mwedema doshaze diskuru za moto Ibrahim Traore mwambe Afrika kweli sima maskini yena mwenzangu mrensi ne zindu zatu banga mjo uona kamwende mwono ezombo za ulimia yeze nongo pia yazitabo nsi badujisa zenzi ya yasa ya iyo mahamili wanusu wabwahi l'adhimu mahamili wanusu ba Ibrahim Traore ilati revu ilati science fiction ilati mafoto ilati montaji ngunjiyo swafi angwendo offront juzi hakahendo milimani wakona nano wandu wadingo lima zitungu wazazetao mwono ze video haka waone sokanga jota mayeyanzia zijata hunu ye maji zenongo pia sangizo abokaja ko jawa mbio kende atwalie valako jawa unakabala surasa taze nongonziani makisali wala wambanende lafunye nyinga mjobanu mje mkubale mana wazali bari ngabo pare yala ngumitsu jata fumbuni ebanu komoringa mfikiruka ya zensizo uziso ha pare tout de suite ngabo nongo muhimu banu ngabo ndushambo investissement banu nkomori longu komade katina namna yoshinda protege wa bonsi juu ya ndemnono zemaliza he komori pia amtsomni kanimfano babi bori tala zuzo siasa baema dayonga joyij ebanu nyinyi ala hakikani ni mweshokanga banzo bafanywaze zensabo zahele bara zije komori o wandu wakawo zifanya o wakansukanga bajoko karantabilite yekalo mishoka yaze jeu de l'océan Indien ngazifanywa o Seychelles hau Maurice hau Madagascar hau la Réunion yabo awo o waundao zetere deja izo societe za hezensi hizo abo emendevro ngyo bonti juu yabo abo deja wasawa lisondariali ezakalo abili ezindu joka hulwa pia zitilwa yabo izo ngazitsungo uli armensi la wiyo yabo ngabo societe za hensila wasawa negosie walandu ajoko livre caro walandu atawo mwenje walandu afanye jau ezakado araru ngabo zelo hoteli ngabo ezindu za huza ngwaona ze artisana ikawa wandu jabala ngwa visitoa hule ani ngwaona ze manye pia za ushinda wandu wala wensize maliza hao vonsi juu ani nikoni mfano abaha na mwendema wandu wa hao ze teraizo zanzozi just fanyaze nsabu hayo izo societe za ndahu hoti mashinwa baheka mwende shini ngabo nsabu hoi ho wajofanya hazi nde mashinwa shati societe ya Marekani yekamja bushini ngabo fanyaze nsabu za ile bara wajoko wahando wabushi warengeme ndovre societe za bushini pia ndezi fanyao hunu yelapitale el marufunge wa hao zemalize ndeshini haukema shinwa ndo alo l'hôpital el marufu shati societe ya Komori yabona mshinde mjuo kaya harumaze nsabu hozinu Komori karitina rijoko hunade kinyume ngarijoko ujandete harumwe hadisila na mdobu hanki limwelewa yeketere yewa hanema shinwa yawezo mborara ngondo ajoka ulivra kabo ngwatsingore ngapia yakakazi hisa abaha na tsorenga tajiri ya rwaya 1 million ya je Komori ya jabitse sejuru njema amumlabione 1 million yongu jordaro 500 million zake yangu joka hulende ni Komori na mtsorambi yangu joka uvisite nda mapesa nda yabi harimazen sabo zaire bara lihindi joka hunda matajiri wa investi 70 juma la wasondu shohula hate joka made kanos butende el maruf yabo na mjoka singa si harima hasara nduvunde kinyume zemali zabili zibakibon siju homundo ze chantier za heze tereza nzozi tabushi harima le bara izonga zendo bonze izonga zendo shini izonga zendo Dubai nganzo mapano soleri nganzo jau zenongozo pia ngazilao bonzo huja bahata zelo hoteli zo choka ulazo wandu ekangwa nzonjeze zitanda bongo arulonde Dubai na shini wonde olezi tanda shakwa nako zuda na mrulo bonsi juu banu nyinyi wa Komori kamtushindelewa yebanu mimeka mrongo banu mdorongo ashishinu abokome abati renge itikadi ngamswanzi hata shikomori no wenji washinde wasome ebanu ngama nzori malezeni ndongo ndini asirundu bahata rumo washasha o wenji rendo lekoli relewa zenongo zinu yabo la vimarjer do melezani simambia nukaye kangabo 1 miliari ya investise wa mfano hadisi o harumaho wa hazetera hizo bahaba dosbutin mabia nukaya ya 1 miliari wiyo itsoru dende bonze ye kangabo mriabala mapesa je vacancy Komori harumo wa jeni wao ya jaruma zensabu hizo bahamabia nukata doritaji makati ye kangwa nzwa huleze ndrovine majimbi ya bongo oblize wende za Dar es Salaam abehemdo nde ya hule ya bonsuma balize produce ndwa jina sofa na bonsi juu
za hoa jenwa wanzo waje wale yabonga zendo zolo bonze ye maba wajo kwanza do piharu maze loteli ya ukatsu hula komori ya onga hula obonze ye komori yabonga jina mapesa njaonda yangani nsuju anga monzoni mweleze nije hata mshinde mwele ukabanwensi yo yongi obonsi ani yongi obonsi o bas de l'échelle na batoka mrun komori yaneleze kinyume bana banunga mjohu shalo ritaji lo moroni le jau yena warambie mrudi ngwa hulize nku kwa kizona do kambo na furniseur ulonda ani wangu tsokula bonze bahi shenku hiyo ketsu fanyo kado wandualo na zenku uzabonsi juu wale lao zenkuhu wende washilizana nao wado walivrea kabati kangwa pauma ele yo oni kori mfano au basmati yongwa rengona do halali swali hakau limanso hole rehila kindani abwenso hole mapesa ya kondani haukari kama furniseri ma producteur wa kabonsi juu yekalongwa sahodara kwa naka uzulondani ngwa jonda wazule angro bonze wajiwa do halar maze loteli za hao ze produits ménagers anamtsona tezindu simple ya wefu wandu au piondo le bonze mapsanga komora ukati mapsakati komori abambese mapsa jodo vumbala ne kawjangwa de douaneo yabo ngasi harma hasara siti wandu hataraha yabidi riparo kubali rankule nrongo karnaka ushinda yongam yonsu kayo furaha bati jwanzensi atu doneha walo wadingwamba yawensinge jo visitelo ninga visitelo ndaba aliba nina jalinziro ngo hamba ngwadingo rungo za malaba yebanu bazalu na fatihu yensinge jo jejula nyenge jula nwanda okoba nuwewe kunatso juwa wishe mrajane mu mango yabo nduzaho hata makatinga bo mndu mokoye kabua ekangu jelezo kansi na mbajo mnikabani yani bane nyumbangu ketsi propro banunja hina fanya menage wosubutu fanya makutibala nemro lati jaho nonai yonde helirili yo banunga bandu atsolewa banwe komori la raketso bula mru nyumbanjie ye komori ngari parwandu ajaone ndaziwe nde warisifu haungari jol parana yibu rangwe aeroporo uyo mrutso siha ya kensi hapamba ya rohe hapamba ya lungemi zenzi ya bizilane za accident ngoja taje moroni yeshele vushela volovolo ya tsona mbaba hanu ya joka ushinda abire ya unokaye avenue inu inunde avenue abili bire tiwambi ya titoa proposition van sababu marenga barambi fande sujet na mtafadhali mamenager place à jaoila yetena ile tolo bala mpwe ete ya ministère de l'éducation nationale ila bela nyumba haleri sao msise bonsi mchotia pave bala hamanda bajana nabo mtsangani mlekezeshi wanza mbingo fanya uhuru ifanye avenue ya koli walwe palais de justice bala walone palais du peuple ya hewa na bonge mlekezeze nziazila hukemala hojisa vanu waloye fo pour les fonctions publiques walekezo espace là-bas la voiture ma fleury yikendemba avenue ya hoa komori ye jolara ngubwa wandobi bala usiha vanu biki usiha hata ya jianyongo sababu bajana ni henda ta vo café du port ye avenue la itsoka nzia wandu jodo na wejibiwa voritsona vanu bobirili ya komori shazelo gozo pia kabatsu fikiri tizamba vanu kana mpeshindo sha volovolo mzie pare ila yosaho volovolo mra tourner mrajise hula pia mrifanye babala centre commercial moroni be mapesa ngayo wo mdutsingo shamru mzima hamba hebi 800 millions wishaola mapesa mashashi de kamrebi 2 milliards komori 2 milliards ngamjondo hazingo alibora lingabi e ma fonctionnaire wa komoro ngo alibora ma 5 milliards haruma budget ya 134 milliards yeyabo nyinga yeyabo ma fonctionnaire sijizuhizira ruchizi zingabi yeyabo nyinga mapesa atunge ndonda wishawa mru hambanga hidrokarbira unge nikore hahibi 8 miliari wala hibi 12 miliari ani zo miliari desi hibo hauze tula maboshondo na mpuwe mbloke ye volovolo mwifanye centre commerciali mwiheze etajindaru wa unebo mdone mashinua washinda waheza kumel marufu wajebala waheze etajindaru bonsi baba kukando bahe shahula ye premier etage de yaheze nguo na jau wakazwa maluka hula bafanya ye mjenu jojabo komori juu yabo yatsoka na mbaba hanu yambe gamendo arma centre commercial fulani de na visite nulemba hindu nitwandu mdona hamunensi hiyo halafunga mfikiro kaze jo izonga mjawandu ajaringe nongwendi andu watsi ngojo ko jarone nayi nyumba raha hata itsona mwenje itsona maji iyonge yo visite wa yonge olalwa inamrambi yemri ya jola la harma nyumba lewo yinu mri ya sadze ya majina mwenje ya jonjandani ala leba tina majina mwenje ndede komorilio karitsina maji karitsina mwenje yabo mrungu joyayi ho waondo warompira wao wekoza majweri abonge bido haraka evacuer hahaya wardendo aba hizo nde waswanwa bonzi eyonsi
donc unamshinde mwele okabanuzi ndongo za mafiti wanuandu watsabu hao mimi ngami convaincu okafati ukaswele wa hatenoso ya etat deja ngutsofikiri bala ulando mjiwa mtujene tere ya basket ila boyani kwe ekipila igere. Ça n'a rien à voir. Il faut beaucoup de choses. Il y a une notion de gestion d'entreprise déjà ekatutojua. Rara ngu yetu ambilo kahima bana baha ufanye mna shirika waha holela nkubo fati urione. Eboro no shaihani ya shindwane ya hahe wende ya kawaziri wa finansi. Fakefa fatihu. Banu nyingani dabibwa komori mloma na ifwa ce point. Harwandogo amada zinu mtokiru rele wezor mambiaon. Ye komori rahaketu yonjilwa ni wandu wabonze. Ye komori rahaketu yokaribisha mjeni mabonze. Hauke komori uyoketu shindo jikimwe minimomu ya usiku. Wazazatu pia ngo obonze haruma soin. Ye matajiri wabonsi jo wabaki wonsi pia ngo haruma biashara bonze. Sirongo abantu mbabi haruma ye wakati nakahele sambabiza ngo za ekonomi simambia nukaya sisi yeze maadinire nga obonze huja ngizo zinji zaidi ze mali hizo rahane zinduto bonze hwenda bonze ya handanido kandela ngilangine karamfu kaziti ye lavanya atuye krazewa ketuenda atarma shindo bonza ukaketi na valeur la demano atos bututowe bei aukanga bo kalite ala vanile o ya shinde ya komori bourbona hizo tokuzenongo zopia humedi ngwa jwa bwa mrendeni ma cinema vanumda za mkansa tabo mona we realite ebanu kama nzoma bandongo ndionde dingwa bankiba yazinuna bo banu yewondo bejo ko jabonsi juu ya jata mbele volo asubuta hule gula yale ya swani mbahuma wafe komori wondo bejo ko subutende ambe ngondo yanwe maji yendo bwero binonde majankudinde ya rohawo haukaka jatretewa haukayati yewondo bejo ko nda hare mpira yuha sote ya vunzi enkunre hauo mdu bwatso helikopteri yo mavakue mahala shange bidwarda ba hizo arangumi tuje hata yende afanya accident zanire jatso asili haya ndongoza mafitsaru mansika watamrutsi na permi ngubalogari hado jenda hamamrulo na permi ya mahajana henda uandu iho yonsi ya kiujinga. C'est dommage na mniswami hibefoni mabieni ebenge kwezi ngari sisawe temperature rizi yembwa na banu leo rihense voli izora kahamba saramba wanduna sane wado partage ze direct zinu baba nukarjaja banu ritsabuhe zindongo zido muhimu yabo hata mpaka ndabo ngamtsaoswa maheketso kale jili heaku ye tension ihe ale oba c'est normal ngasi harma tabu ndondondro Mwenyezi Mungu ajari jang ile kheri riwasuli salama na bwana yinu baketi hule na uwasili yabo hata mpaka ndabo ngamumbushiro nitasi jema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.